zona izingane. So abantu laba okuthi noma iluphi ulwazi oludingayo uzolubuza kubona bobabili kuzoba sekukuthi ke bayakuchazela ke ukuthi ke yipi indlela ongayithatha. Uyabona ayikho into ozothi uyayibuza ukuthi bathi abayazi mabengayazi kumsebenzi wabo ukuthi bawulandela leyo information. Angithi ukuwageqa kamagula i-team le babungema ngapha ubabucele ngapha ngizobashiya la kodwa ukuqala ubabungema uzoqale asithintele indaba ama scammers ngoba sike sayikhuluma le ndaba ukuthi abantu bayaqolwa abantu bayaskenywa uzosithintela nje i2 bese ke ethinta indaba yomunye ucoach bese ke emva kwalokho ke isibeka ngapha kubaba ucele beyidinga into ukuthi ingane na 4 wasitshela ukuthi uqeqesha ingane na 4 ngathi mina ayikho lonto usukenza nengane na 4 siyaxolisa kakhulu isikhathi singene sesedlule kakhulu vele mawusaqala uyabamba uyayeka njengoma ayibuthe kodwa sizosikhokha lezo sikhathi mawuthi siqale ngo27:06 soqedwa 27:07 angishiye kuwena babungema nithathe nidudule mina ngiyangena ngiyaphuma I thank you. Sanibonani siyabonga Nongalo ngeintroduction enhle kangaka emcimbini ubalekile wokudevelopa ke intsha lana ke ngicabanga ukuthi into ebaleke kuqala efanele siqale ngayo lento esake sakhuluma ngayo ohlelweni lethu ngokudlula le yama scammers ngizothinta nje izinto zibembile ezibalekile kufanele ke sizibheke la esenzekile izolo ngithintwa ke insizwa yale Newcastle iyangithinta lensizwa uhlophe lensizwa iyangithinta lensizwa ithi hey nangu baba wengane ekhala la ithi kunensizwa amaZulu la lensizwa bathi ke izibiza ngontokozo Mthembu hayi ngithi mina hayi ake uze nayo eze nayo indaba uThumbeza athi lensizwa ke iyangitshela ukuthi umfana uyithintile ngocingo uthi umfana nangu ubamvelase la ethi ke ucela ukuthi angisiza ngisekumaZulu ngiregister online njalo ngizoyidlala ke voice note yakhe ngoba ikhona ne voice note abangithumelele yona ayithumelele ubaba kaMfana ukuthi ke ufisa kwenzeke njani ngibese ngithi ke hayi ngizothatha ke lento ngiyiphenye njengoba ke sasinithembisile ukuthi siyasiphenye into enjengalezi magaya ngokukhumbula kahle ngokudlula ngibese ngiyiphenya ngibathinta kwamaZulu ngithinta ke uteam manager wakhona ngathinta iscout sakhona ngase ngibathumelela futhi lona lolwazi ngilithumelelwe ubaba wengane ayibasho ukuthi hayi no ushaya iceleni scam kodwa ukuze izinto ezinje sikwazi ukuyipreventa ngoba sizama nokulwa nalobugebengu obungaka ngizoyidlala le voice note ethunyelwe lensizwa ithumela ke manje la kuba wengane ukuthi ithini ukuze nizizwele ukuthi ithini ake ngiyifake khona sizobe sasikhuluma ngento esiyaziyo singakhulumi ngenzwa bethi sibe nobufakazi. Sawubona bhutana, I hope uyaphila mina ngiyaphila lana ukhuluma noNtokozo Mthembu from amaZulu FC thina sitholakala lana eThekwini eKings Park opposite Moses Mabhida but sinenkinga le ema-office yama-system so ucash so accept ingakho sisebenzisa le procedure ethi uma umdlali edinga uku-apply simsendele ilink yethu khona la WhatsApp agcwalisa ama-personal details akhe uma seqedile uzobe sekhokha imali ye-registration fee engango-1.5 ukuze uzokwazi ukuthi athole ikhadi le-membership elisho ukuthi yena use-membership ne-team yethu uma sekutholile lelo khadi liba negama lakhe nesibongo no-membership number uma sekutholile lelo khadi uzobe yena esesenda location address yakhe lahlala khona mase sesizomcollecta nge-transport yethu lesisebenza ngayo and uma sesifika sesizomcollecta into ezothanda ukuthi simfice nayo ikhophi yesitifiketi sakhe nomzali ozogcwalisa lama-forms esobe siwaphethe mayelana nesivumelwano sokuthi umfana usezohlala ethimini lethu and nesikole usezoshintsha azofunda ngala umfana wakho la bedinga ukujoyina uSiyabonga Mkhize sasipostile mayelana nabadlali abadinga uku-apply njengoba kuzoba uJune and umfana wakho bedinga ukujoyina i-team yethu and beseqalile wa-apply simsendela ilinki wagcwalisa ama-personal details akhe into esesele ukuthi akhokhe imali ye-registration fee kuze ezokwazi ukuthi athole ikhadi le-membership so bengicela ukwazi ukuthi ubhoti ngabe ngingakwazi ukuthi ngimsendela ama-banking details ethimu kuze ezokwazi ukuthi akhokhe imali ye-registration fee mase umfana athola ikhadi le-membership. Iphele lapho ke i-voice note esendwa lo muntu oskeme ingane ozibiza ngoMthembu sekhona nesithombe sakhe asibhali asifakile la egqoka into zamaZulu
gqoka ke izinto zabaxhasi bamaZulu bezinto zokugqoka bangonyaka odlule emakhaya laba baka Umbro. Kodwa ke sonke siyazi ukuthi masibukisisa kahle manje abaxhasi bamaZulu abawagqokisayo abenkampani ethile leya kaPrimo kusho ukuthi nalapho kusanomehluko futhi. Esokuqala ke lesicela nokunazisa ukuthi lento le eshiwe lo muntu i-scam. Njengoba sasinithembisile ukuthi lolu hlelo sizokwazi ukuthi sinitholele yonke information enidingayo mana nabantu abazama ukuthi baqole ingane. Kusho ukuthi ke oqala lo osezithelile sase siyambamba. Kuba khona wesibili ke futhi naye ovele wazibiza ngensizwa kaMagaya leyana ke umanager we-Arrows. Hayi lensizwa ifake yazi yahlobisa impela yafaka ipost yafaka wonke imininingwane nayo nje imininingwane yakho iyavela ufaka ipost lo muntu wazofaka impela nalensizwa le yakaMagaya lesiyaziyo nathi ukuthi impela isebenzele iArrows wesefaka nama banking details nako njalo naye futhi uthi ufuna ukusiza ingane isikhalazo leso futhi naso ngisithola izolo ngase ngiyithinta lensizwa ka umanager weArrows yasho futhi ukuthi hayi ngeke leyo nsizwa le ishaya iceleni ishilo ke yathembisa ukuthi nasey'nkundleni zokuxhumana abayisebenzisayo i-podcast yabo bazoyifaka nakhona abasho ukuthi akunjalo siyanazisa ke maka Enzo no baba ka Enzo nabo bebukile ukuthi hayibo ayikho i-team team yakwa PSL eyayicela imali kubazali ukuthi izohlonza ikhono lezingane uma ngabe uthola into enjalo ilethe ngapha ngakithi sikubekele yona ukuthi iyona yini ngiyadlula ke lapho ngoba ngicanga ukuthi sesikliye lapho sengiya ke kulesithathu ke eMagaya leyo ngithumelela yona ake uqale ke eMagaya uyibeke kahle ethunyelwe ethunyelwe kuthina ePicasselet sorry ithema ithunyelwa ke le ithunyelwa ucoach uthunyelwa ucoach ke ekuze ayikhulumele sisazama ukuthi simthole sibone siyamthola yena sisamcinga ke ucoach osithumelelile nalo elikhala lo coach ke osithumelelile usiyabonga Mgwengwe uqhamuka lapha kwiHighlanders nange esikhulumela we coach uyaphila ngiyazi ukuthi ulalele nalapho uyabuka eceleni kwami khona ubaba uNgema khona ubaba uMagaya awusithathe usibeke udaba lwakho kwenzela ukuthi ke sizwe sonke ukuthi ukhala ngani ngithanda ukuthi ngibingelele kubalaleli ngibingelele angani noma ngizothi ubhuti noma ngizothi ubaba uMagaya ngoba omunye wama-coaches engawuthi uyasikhulisa nje kakhulu kuko konke esikwenzayo nathi sibukela kuyena njengabantu esisemakhula noma ngingakhothwanga uyena kodwa bekade bevele bewo-coach baphinde basikhulisa nasekwi-coaching sesewo-coach ngibingelele nakubhuti uNkosini omunye wo-coach esibahlonipha kakhulu abakhona ebholeni abenza nje umsebenzi omkhulu ebenzela thina esisakhula sibonge nje kakhulu ngethuba mhlambe into umuntu ekade ezama ukuthi ayiveze ubaba uMsweli kanjalo nakuhlelo enizivulele lona indaba yethu ezama-coaches no ama-coaches amaningi akhona ngizokuthanda ukuthi ngikhulume kakhulu nge-KZN ngoba ngise-KZN mhlambe kwamanye ama-province benza noma indlela thina esingayazi sine-problem yokuthi i-most yama-coaches noma ama-managers noma abaphathi bama-team kuba ukuthi sikhona ebholeni and senza umsebenzi omuhle wokuthi sidevelophe iy'ngane noma okwamanje sikwenza kube i-hobby noma kube ngathi umdlalo kodwa i-football ngokwazi kwami noma ngendlela esengiresearche ngayo kahle kahle iyibhizinisi and apha ubona abantu abaningi bethola sebekhwela ebholeni ngenxa yokuthi bayakhona ukwazi ukudevelopha iy'ngane zigcine zingagcini nje ngokuthi siyiqoqe emgaqweni siyithole iy'ngane seyikhona ukwazi ukuthi zifinyelele professional kodwa uthola ukuthi uma sifinyelele professional abasakhona ukwazi ukuthi be-benefit ngomsebenzi omkhulu abakhonile ukwazi ukuthi bewenze benzela iy'ngane ukuthi bebongeke ngendlela efanele babongeka ngayo so ngicanga ukuthi kakhulukazi kumina bengifisa sithinte kulolo daba nanokuthi kuzo zonke iy'ngane ey'khona ey'dlala ibhola siyayirejista siyirejiste under uMySAF
bathi uma isafa inqaba iningi kakhulu imali esiyiregister khona esifaka khona uregister izingane kodwa sibuka sengazi ukuthi alukho uhlelo oluqondile olulekelela ocoach noma abaphathi bamateam ukuthi ingane mase ngabe isikwazile ukuthi ifinyelele professional ukhona nocoach ukwazi ukuthola something for ingane akwazi ukuthi developer kuwela ingane ngawuthi abalambe kade lulapho kanjalo. Asibonge kakhulu uqhawela kithi cabanga ukuthi ke iseyithebeni mayise seyithebeni nanka amadoda amabili azogijima nayo. Ngiyabonga kakhulu. Yebo. Thank you. Hayi isayithebeni. Mhlawumbe umuntu abakabingelele abanikazi bebhola ababukele. Ihloko esiziqhamukile Nongalo. It's very touching. Ngizoqala mhlambe kule yama scammers bese ngidlulela kule echazwa ubaba uMngwengwe. Kunabantu Nongalo asebevikile abanye abantu ngoba kuthiwa baskeme ingane. Ngizoqala nje ngoAndilecele the ex coach yamaZulu. Uke kwadlalwa ngaliyansizwa yakacele ipostwa njengoba kupostwe lensizwa yakacele uDlokovu ayiqaqulayo ukuthi iyapostwa kuthiwa ifuna imali zabantu. Kuye kwaba kubi kakhulu kuAndile ngoba bekusetshenziswa igama lakhe. Umncedisi Sibiya naye ubuya lapho ngoba bekade coach amaZulu noAndilecele bekade coach amaZulu. But okukaSiguda kube kubi kakhulu ngoba bekusinaabazali bebekade befuna yena ngqo ukuthi uskemile ingane. Lapho umntakandosi engazi lutho kusetshenziswa isithombe sakhe ba create iFacebook page yonke into labantu laba baskeme ingane basuke benayo yonke information bakwazi ukuthola ngesithombe sakho kade usegamini basithathe basifake same time kube ngathi nje ngempela uyena. Mhlawumbe iadvice engamele siyinikeze abazali please bazali mhlambe before unikeze umuntu imali fonela line lama team omabili more phone lapha nje kule line yamaZulu bazokuphendula eoffice bakutshela amaZulu even ama trial akawenzisa amaZulu ama trial ngaphandle kwama players asuke inviteiwe ibona sikhulu ezo speak nje ba busy nama players aboniwe scouts uAyanda. That's how it work. O coach bayahamba futhi baye kuma tournament la basuke be inviteiwe khona baphinde futhi babona abadlali. Ayikho into ekuthiwa ingane ziyakhokhiswa kumaZulu. Le ingiphatha kabuhlungu because nami ngicishe ngachaphazeleka kuyona ngikumaZulu. Akakhokhisa imali awukhiphe ngisho imali yokugibela kumaZulu. Kunalokho amaZulu wona kunikeza imali yokuthi ingane igibele ize ku training. So there is no such thing like that. And lento le isi escalate kakhulu ikakhulukazi ba busy nezikole zasemakhaya. Ngiye ngafonelwa nje lapha kaMadlala uthisha omkhulu waseSozabe ekhala esifanayo ukuthi hayibonanga umuntu eletha ama form ngathi mina uwalethe direct uthi awe arrows ngathi yabona mesefika lapho kusasa nithi nje akame kancane mekwafika ningabe samdedela khona sothumela amaphoyisa futhi negazi lamtshela because ngakusasa zangazafika. It's same thing applied. I-arrows ayikhokhisa imali ayiwenza ama trial azokhiphisa imali. So nani bazali siyanicela ingane zakwethu italent lengane alikhokhelwa. If ingane good baningi baphelile abazali beqolwa yila madoda lawa awu2 aphinda bewu3 sina ma trial not ma trial sine try outs kwi new age. I've been told ukuthi enye indoda yayikade khona because ingane zaziziningi kakhulu lapha emanzi Mtoti
thoya ikhona ithi munga uma bungathathwa ngala ngikhona mina ngisebenzela amaZulu ngathi abangishuthela yona bangitshengise yona bathi hayi ayisilethanga isithombe sawo yaqala yazilandana nezethu izingane ngoba ifuna ukutheni izozisa kumaZulu so mphakathi siyacela nani bo coach siyacela ukuthi nibasize abazali ngoba inini seduzane nezingane ngiyazi ke kwesinye isikhathi babumsweli nani babukeli sinenkinga yabazali abakholelwa kakhulu kubantu abakude baye ukukholelwa kubantu abaseduzane kwabo akwazi ukuthi ngave kufona umuntu ongawazi umbone ngisho ukumbona kodwa ingane yakho idlala ethimini la awukazi uye koyibukela bese ukholelwa umuntu ongamazi ukuthi lo muntu ukephi nendawo yabo so siyacela nje izingane zakwethu sisizaneni bafethu ngendlela nje eright nani bazali nibuze kocoach abaseduzane ukuze sikwazi ukuthi ningaphinde niskemeke nangakusasa then ngiyawubona umbuzo so athena nje khona ngokusheshsha lo mbuzo bese kuzoba ile eshiwo ucoach uSiyabonga we are so happy ukuba no Siyabonga wakamngwengwe uSiyabonga wakamngwengwe ne development nje enkulu ebase lapha yana ngithi ukomagabheni manje if ngingalenzi iphutha insizwa yala engonyameni nje emakhaya yaseyifudukela ngalezansi umsebenzi wenu siya muhle kakhulu ngendlela eyisimanga niqhubeke nibukele kuthina kodwa ningayibukeli into wrong niqhubeke nibukele izinto ezi right siyakubonga nje ukuthi niyakhona ukuthi nisirecognize njengobaba benu obhodi benu you're doing a great job you're touching a point elibaleke kakhulu baningi abadlali umuntu asebadedelile babumsweli ukuthi asikwazi ukuthi sikuveze lokho ngoba sikholele ekuthenini siyisebenzi sowomata siyasizibize kanjalo ukuthi zonke izingane azigibele kuthina zisulele izandla inyawo ukuze zingene endomisweni yefootball inyawo ziclean uma sesingaphakathi kunamanqe asuke ezigaxele this is very painful ukuphatha development nokukhulisa izingane it's very expensive kodwa kunamadoda athize akwaziyo ukubenefita ngomsebenzi wethu thina singakaze sithole lutho as usiya esho njoba sinama players amaningi kangaka maybe we spend close to 2000 rand ukwa register ku MySafa so imali leso kuyiphuma eclubini ukuthi ingane uyayiregister ukuze ibe nekhadi ikwazi ukudlala ikhadi lika under 10 kuyezansi lo 10 rand lika under from 10 to under 15 lo 15 rand shutho wena mone ngane ezo 200 and something uyayikhokha imali ethi ayiwelela ko 2000 and something yabo each and every season njengoba nje usiya esho lo mali leyo ayikazi ibuyizo silekelela so we paying so if ingane isibonakala isithathwa yiteam enkulu angaqhamuka osibhinqa amakhasana esingabazi we respect obhodi bethu abakasebenza kwa agents naba manager ama players bathi phela sicabangeleni thina siyilanda ingazi lutho ingane siyilanda ekhaya umzali enga-understand aze a-understand igcine ilithanda ibhola igcine ilidlala ibhola igcine libonakala ukuthi inetalent mosoqhamukileke wena njengo so called agent phela lekelela phela ukuze oqhabalala ungabusathatha yonke into i-signing on fee mase usinikeza u10% ubuyele kwi-development sizojabula ngoba vede asikwazi ukwenza konke asikwazi kwama agent because kuyafundelwa kudinga ne-law at the same time and asikwazi ukuba wo-manager ekubeni sibhizi kwi-development i-development compensation fee ayize kuthina phela zingane zakwethu nabaphathi bama-club we just appealing it's very easy ukubona ukuthi ingane iqale kwe-new age sport development ngoba uMySafa card la iqale khona uyasho ukuthi kusukela ngo-2020 ubedlala kwe-new age ngo-2010 I mean ngo-2030 usephumile kwi-new age usedlala kwi-Arrows kufika kanjani ukuthi yonke le mali ye-development compensation fee iqhamukele umuntu thizeni esingamazi agcine se-benefit mina ngikhulisile yonke le minyaka nginga-benefiti lutho mhlawumbe kuzomele siyibukeni siyilungiseni from there kwenye nje i-team engengize ngiyibalule ngegama sinomdlalo odlala e-fullback kuleyo team leyo I was very shocked ukuze ukuthi kubenefitile enye team yakwenye province hawu umfana okhuliswe mina wale uyiswe yimina khona lo muntu wenzile njani ukuze athole le mali carelessness be club angikwazi ukuletha iplayer kunina
idlale from under 17 ithole promotion ye kwisina team kuqhamuka indoda iqhamuka kwenye province izothatha ayikho nkulu but it will make a different lapha yana eclubini yethu inikeze omunye umuntu ngele kukusiconsulta thina so mhlawumbe le kuzomela isiyilungise ngokwe-level engaphezulu we promise you coach usiya because sesiyakwazi ukukhuluma nabantu bonke baningi abantu abasilaleli mhlawumbe le ke sibe kuba umsebenzi wethu babumswele nawe Dlokovu ukuthi iphathe manje zakaSAFA seke siyisondeze eduze ziziphendulele ngamhlanje ngasekwenzeka ukuthi kune information esingayazi yabo we siyazi ukuthi ene kumele ucollecte yonke ama registration fee ama registration owenzile nengane uwasubmit ngendlela yakhona uapply kaSAFA then uSAFA ukulekelele uthola i-development compensation fee but into esiphatha kabuhlungu kuveke benefit umuntu esazi kahle ukuthi lo ngane uyithole seyindala ngendlela yakhona so nje leyo sizoyisukumela siya nangu babumswele ukhona sibeka yena phambili ngoba usethanda ukuba ngwevu ekhanda sidudula ngaye phambili mhlawumbe before ngikudedele Dlokovu ngicela ukuyiveza le ngiye ngayiveza ePortshepstone kwi-opening ceremony ye-SA Duma we are so blessed ngokuthi sibe nalendoda yakamthombeni I wish uNkulunkulu angayibusisa because kule platform ubaba umsweli nomthombeni abasivulele yona izosiza abantu abaningi ngendlela yesimanga nawe olapha phansi kaqoloqolo ngale show uzokwazi ukuvela ukuthi ukhona uyasebenza kwefootball so simbonga kakhulu ubaba umthombeni sizoqhubeka nje sigijime ukuze umphakathi waKwaZulu Natal ukwazi ukubenefita ngendlela yakhona mhlambe mekhona la ngishile khona Dlokovu usuyo aida kodwa I'm appealing to the parent ningakhokheli italente lengane uma ngabe ingane talented so abayithathe ngetalente layo usungafake lokho ama passport ke mhlambe kokugibela mase uboniwe ungakhokheli umuntu ongamazi okubhlungu kakhulu ecishe kwangigeja ikhona ingane yathembiswa ukuthathwa enye yalamathimi kade swabala okubhlungu lo ngane yabanjwa lapha ngaka KFC umuntu wayethe bazohlangana naye lapha ngaka KFC erank yase Maritzburg yathathwa imoto lapho lo ngane inukubezwa abantu besilisa icishe yangigeja leyo and leyo ngane leyo abazali base beyifakile imali mase befika lapha yana laze lashona ilanga ilindile umuntu uyaqhamuka mase iqhamuka bayithatha bahambe bayoyinukubeza so le abantu abazibiza ngama-scout abazonikeza izingane ithuba kumaZulu nakwi-Arrows ngiyanicela umphakathi asibhekini ngesolokhosi ngiyabonga ukadade kule ungakabuyeli kule kasiya iya kulento awuyisho ngehlelo oludlule ukuthi umzali nengane mayingane kuyiheader over kumuntu othile iba lapho yes le bond yezingane nabazali yange weekend ukuthi abazali lapha ku new age mabe ithi ingane idlala uyayiletha mase fanele idlala ayilinda phinde ayithathe ihambe ncawu naleyo fanele sibuyele kuyona magaya ngoba ingane ziba expose lezo zimo nje ngoba ziyithola support uyabo yes ungayithola ukwazi support izingane kubuthina njengabazali ukuthi sibe present la zikhona la idlala khona yizo lezi ezinika abantu ithuba lokuthi bagcine beyiskema number 1 bekema skema thina zabazali number 2 uma soyihambisa uphinde uyihambise yodwa futhi ingane iyolinda lapho ngoba kuba umzali wayekhona lapho le ngane yanokwenza lapha ayizosinda ebese ngingeza nje kancane khona iphuza livezile ubungwengo coach siya elithini siyakhokha i-affiliation fee yokuregister abadlali bethu abayingane sikhokha kwi-organization ethile be it inqaku or mySAFA but we're not getting support from them mase kufanele submit ama documents kuSAFA to get le compensation fee nakuleyo team esukuyithatha ingane mhlambe we need to get there as well last uthi khona SAFA ninikeza ama teams le platform ukuthi register la abadlali benu then sokumsebenzi wenu ukuthi enzani phela i-rapport la ukuthi akube khona ukusebenzisana la between nina nala register khona abadlali sikhokha khona imali ngoba sifaka imali lapha nala register khona abadlali sifaka khona imali nosihlalo bama club ukuthi bangabe sekudingeka into ezithile iclub ethatha ingane abangenelele phela bona ukuthi ungazi uyobheka ikhadi ulibhuqu indle yonke ungasalitholi akhona ama records alezinto because lento si-digital fanele uma ufika ushaya igama lengane nje kube khona system ezothi nawo wonke amakhadi wamregister ngawo umfana bakunikeze
bakunikezele lethu ukuthi siyafixa le ukuthi lo mfana wayedlala kule team kusuka kulonyaka eregister la kuthina ngaphansi kwegama le team athathe nencwadi namakhadi omfana isiphelele evidence but leyo ukuthi ayikho lento ethi siyasebenzisana labantu esibakhokhela imali njengosihlalo ma club nayo iyaphazamisa iba iproblem yabona bengithi angingeze lapho ake siye lapha embuzweni naku sesinenkinga bathi abantu bangamgayi bathi banomdlalo isifiso sabo ukuthi bameme coach bese iduma ukuzoba pikela i-team lapho abazofisa ukuthi iyodlala kwezinye indawo babaveza abafana bakhona endaweni ngicabanga ukuthi ke sayithebeni ngubonile umbuzo uvela lapha enkundleni zokuxhumana isayithebeni bavumsweli mina angizokwazi ukuyilida le ngame ngaphambili ngoba ishe egazini yabona mangabe sokusuka labantu la uzalwa ngakhona sokuzafanele uhlehle uqhayela uma eceleni uthi ayike bosa kwethu ake sihlinze la isayithebeni eyakamgayi le phezulu konke bayifakile idate idate engathi bayifakile bala ku-August ize ngasakhumbula idate ingqo kodwa bala ku-August kusho ukuthi mhlambe ke umuntu asenze nje ake sithi uma siqeda bese ke siyibheka idate bese ke siyamunyunga ukuthi insuku zethu zime kanjani ngoba phela into ebihluphe ukuthi sithi sehlele yonke into kuvele kuthiwa hak asiphuthume endaweni ethile kodwa ke ngiyibonile invitation ngajabula futhi nathi sibe ingxenye yayo ingasilekelela kakhulu ngoba okubalekile kuthina ukuthi i-development siyakubona sifike sibone si-assesse bese ke niyabuya nina niyichaza kahle ukuthi hayi lena singa-athenda kanje ake sithi nje sizoyibeka ethala leyo sizobona ukuthi sizokwenza njani ngayo le invitation ngoba awukwazi ngempela ukuthi ekhaya ubiziwe futhi ekhaya awubizwa ngoba phela kusekhaya la baqhweba ekhaya sizobona ukuthi ukuqhwetshwa kwethu kuhambe kufikaphi hayi kuyezwakala kanongalo ake senze kanje ake sibukele ke manje nanga omunye umbuzo kuthiwa bayakhala abafana abakamsane ngokhotho sebaqedile kusim2 engathi ithi-ke le ndaba iyakhula-ke manje emakhaya leyo kunokubeza kwey'ngane manake magaya wena Dlovu umsane lo lapha ilo wangakithi kuselokishini langakithi lapha noma umsane khona umsane isizwe senkosi khona umsane ongakithi awubuye kahle mlaleli wethu uyichaze kahle ukuthi umsane lo wangakithi elokishini elapha ngasemntuba noma umsane esigodini senkosi thizeni esizweni senkosi ethize kuzosilekelela kakhulu lokho kwenze ukuthi siyilandele sibone ukuthi yena lo coach ureporta kubani ngoba nampo coach bazosilekelela lapho ukuthi bo coach anisitshele makunesimezi nje singakafika emaphoyiseni ngoba ukusuka la kufuneka sazi ukuthi ubani okureportwa kuyena bese simaphoyiseni thini into hey yabona ke le babunongalo i-challenge seyibe nesikhashana ikhona ake ngikusho nje lokho ngoba sezikhona iwombana ebeloziqhamuka ko coach abathi ekuthiwa bani kube zingane abanye amacala yavulwa ingane kanjalo izinto ke ezikhona sesiphila nazo ebholeni ake ngikubeke kanjalo ngolimi loqondile izinto sesiphila nazo ezikhona ogcina ke mhlawumbe ezinye zazo zingalandelekanga kahle ukuthi zihambile zagcina ifikile nikuthina enkantolo ngoba ngibe kulelo hlangothi ugcina ungazi uma ifikile noma igcina ifikile ngiyakhumbula nje ukuthi likhona icala sake salenza thina kule nkantolo yaseNtuzuma ngize ngengikwazi ukungena kuma details alowo mqeqeshi kodwa lafika eThebeni lagcina lifikile enkantolo futhi lelo cala ngiyakhumbula ukuthi lamlahla lo coach ngoba ke kuyafika lapho ekuthini mangabe ubufakazi benele ugcina kufikiwe ezinkantolo ugcina icala emlahleni kodwa ke le iya report ngokujwayele ngisho ukuthi fanele le i-homework ethi ake sithole ukuthi kuphi nendawo oqala siphinde sithole futhi ukuthi lo kuyilo sibuze osinethela lo lwazi unalo nolwazi olungaphezulu kwalokho ngoba phela iyona ndlela lezi zinto eziphuma ngayo magaya mengikhumbula kahle kwamanye ama reports akaqhamuka uzongilekelela kokunye engingakaze ngikuthole but ngokwazi kwami kuyayi kwenzeke kanjalo kodwa yona iyagcina ifikile emaphoyiseni ebese kuba ke umthetho wokudlala indawo yawo isazo check nje usisi ukuthi omuphi lo umsane
ithanda ukuhlupha kakhulu Dlogovu indaba yokunukubezwa kwabafana benukubezwa o coach ngicabanga ukuthi ene seseside kakhulu isikhathi i-leadership ye football ingabenzi ubulungiswa kuma players ziningi ikhalo esezike zabakhona ngikhumbula nje kahle mhlambe 4 to 5 years back ama players ebekade suka la eThekwini eyegoli eya kuma development ila siyibonile khona lento lokuthi ngempela izingane ziyanukubezeka ngendlela engekho right and again Dlogovu nani babukele emakhaya ihamba ekuthenini wena njengomzali uyisupporta ngokwanele yini ingane njengamanje izwe lonakele futhi alonakalanga kancane lonakele kakhulu sesifike esikhatsini la esithi mzali mazo coach ukuthi uyinhloboni ucoach iya egroundini uma ngabe ulithola ithuba lokuya egroundini awukwazi ukudedela ingane uthi ayodlala kwiacademy ele kude wena ungazange uzoyibheka leyo academy ukuthi injani iright noma yikho in right maningi ama academies angamaqhibu khowe kade esho ulokhuzana utata umngwengwe ethi lento ama development noma yama academy isiphenduke yaba ibusiness uyidedela kanjani ingane umzali uthi ayihambi yohlala la ungazi khona wena ikakhulukazi nje ingane ena 12 years 13 years 40 even 15 years lo muntu lo usuke sadinga iguidance yomzali ukubuka ukuthi ukhula ngendlela eright yini uattenda kahle yini esikoleni and all that stuff so ihamba kanjani nje ingane esadinga ukukhuliswa wena yazi umthetho walekhaya kodwa ihambe yohlala le Cape Town noma ihambe yohlala le eGoli ithi idlalele academy awuyazi noma iyafunda noma ilalidlile noma idlile yini kwenzeka kanjani lokho mhlambe nathi thina abazali kumele mhlambe sibe sizinuka amakhwapha kulento le ngoba izingane zize zinukubezwe nje it's because ziyalithanda ibhola zilithanda ibhola wena ke njengomzali uma umbotho unetalent uyalithanda ibhola msupport phela bese uhambisana naye kube wena ozoba phambili ku safety ungadlala la akukho right awungadla nawe uyenze nje i-research awukwazi ukuyisa nje ingane ku coach ombona ukuthi hayi ngeke lo coach lo uyidedele uyithanda ivundlile esiswini izinyanga ezo9 uyinikeze indoda oyibona ngeke le ndoda yindoda kodwa yindoda engendoda so iya kanjani lapha kodwa ke njoba abafana sebekhalile ilula akutholakala evidence noma kutholakala ukusolakala kancane ireport epoyiseni indoda ithathwe ifakoza nkosi bese ukuze lento ingaphinde yenzeke it's very painful because thina abo coach kwathina isifaka ingapha lento yosim2 icoach nje ingane ikhule kahle iphumelele ukuphumelela kukho ezandleni zakho wena coach kusemlenzeni yayo intwana nasenhlahleni yayo intwana uma ngabe ingena inhlanhla musu ukuthembisa izulu nomhlaba sifika kanjani la Dlogovu bayithembisa izulu nomhlaba ingane ingeza noma yini ukuze ifike lapha yanibonakala ku-TV so ilele kuthina abazali ithina singakwazi ukuyilungisa injalo nje uMagaya ngoba le nje esupport yabazali yebo masekwenzekile kufuneka sithole usilandele sithole ubufakazi kulo sithumelelile uma bukhona indoda ibika emaphoyiseni ihambe yophenywa because wonke umuntu akekho umuntu ongaphezulu komthetho kuzoya lapho sizoyibamba lapho kwamanje size sithole okunye okungale mhlawumbe mangabe kukhona then sesofeedback ngesonto elizayo ake siye Magaya kulena ke manje development imibuzo ngabe khona ukuthi i-development yakho iqala e-aging encane kakhulu uke wakhala bomsweli uthi konje uthini njengane na 5 so ngifuna siqale lapho sicathulisane no coach abanezingane ezincane kanjalo sinyukele ngeminyaka so phela la siphela khona ngokwesikhathi ukuthi isikhathi sethu singakanani kodwa sizama ukubacathulisa ukuthi how do you train and coach ingane efikayo iqala ukuba sezingeni la izothola khona umuntu ozomaphambi kwayo athi ucoach ibe incane ngokweminyaka nongqondo yayo ingakavuthwa kahle nifusiswa kanjani le ndaba ake uze nazo Magaya ngoba hayi
ngiyayazi la ndakulula ngeke ngifike phela nami ngiboda ayila kusahlwile kusanenkungu kodwa iyavuleka inkungu sigcina sivulile Dlokova mhlambe nje umuntu aqala abe ngumdali ngokuthi ene amnikeze isineke sokuthi amelane nalo wamkhosi ngivela kuona nje umkhosi ubona ngifikile late even though i-trafficking ngibambile kodwa ngivinjwe umkhosi ngifuna ukuchazela nje kahle Dlokova ngibhizi no under 12 ngala icaleni under 12 no under 13 laba sebese ukukhula ke laba yes that is our senior team siba dividele ngendlela yakhona baya train so bese ngibuka isikhathi sami ukuthi ayingeke kumele ngiphuthume Hillcrest indlela yami idlula kwi field ya under 7 no under 8 uma ngisuka nje ngiyophuma ngakubona ngibonwe nje eyodwa ithene ayakhanya Mwelasi una 6 years athi by the way coach asinisabi no under 12 wakho uyachulukisa lenkulumo coach asinqeni bese simane zisho zonke kusho umuntu ona 6 adisturbe ku coach lo under 7 and under 6 Yeah. because bebejima ndawonye namhlanje uma ngabe disturbeka kumele akuvumele ukudisturbeka because sekunendaba eseyiqaliwe ngala so uma ngabe ememezo uAyakhanya ethi asinqeni coach asinisabi kwakona no under 12 wakho no under 13 izimane ziphenduke zonke ziye ku coach bangibisa ngo coach omdala ziye ku coach hayi sinqeni ngempela coach sekumele ke manje ngiba attend ke manje bonke yabo uyedwa ozofike akubambe ngemumva ibiyona igame lapha yana akubambe ngemumva angikhonotele yabo so bonke kumele banikeze lolo thando ngendlela efanayo uyedwa kubamba ngomlenze lapha uyedwa uzokubamba ngomlenze uyedwa ozoya phansi kumateki akho afika idonsi intambo yakho yamateki iqaqeke athi bakufasela ngakufasa kahle mina coach yabo so you need to attend them so ikona ngithene ifune simbonga umdali ukuthi usinikezile isineke sokumelana le yakhe ngelincane ngoba uma kungenaso isineke angeke uzokwazi ukumelana le yakhe mhlawumbe ukungena nje kule ama rules nanokuthi ene yini elindekelekile kakhulu kuthina siba trainer kanjani ngizoxela nje kakhulu from under 4 to under 9 because lama divisions wabiza ngama non-competitive division because lapha yana asicompete asifuni ma results phezulu eqhulwini mabe sikhuluma ngama rules akhona aphezulu athi let's have more fun njengoba ngisho nje ukuthi ngitheme ngidlula ngakubona yaqala ifani kumele ngiattend ukuthi ngijahile Hillcrest ishow yaqala kumele ke manje ngidiverte ukuze bona ngihambe be right be happy yabo so eqhulwini kumele kube fun ukudlala kwabo kumele kube fun size webhola if it's 4 years kumele ube no size 3 or no size 2 lo mncane kakhulu 4 years 5 years 6 years size 3 7 years size 3 8 years size 3 okuhlukana amabhola yes size labo yes then u 9 years now siya introduce size 4 nak 10 years nak 11 years nak 12 years and some of under 13 uyawusebenzisa size 3 because angithi bakhula ngokungafani akumele akhahlele ibhola elizoba likhulu kakhulu kunonyawo lakho unyawo melingaka alihambe no size walo webhola ukuze mekhahlela angakwazi unkunyuka hey ungagijima ngempela ke magaya kuleyo size bamabhola ngoba phela ngathi sikhuluma nabantu laba semakhaya abanye abangazinalo ukuthi o size la abahlukene abazokuthi mothenga ibhola uthenga ibhola lelijwayelekile yes kulezi ingane ezincane lezo between 4 years and 9 years acela uye ku size balapho bebhola from 4 to 9 we using size 3 we using size 4 and abanye babo especially ama 4 years if ekhoma nje lawa amancane kakhulu awo size 1 size 2 you can use them but kumele uqale ucheck eqala even kuyenzeka abe na 8 years uthola ukuthi mncanyana abona nje ushezi udlala under 6
kumele ngabe udlala ngo size 3 but uyabona ukuthi uShezi ngeke mkhulu kakhulu size 3 nomoya owufakayo kulona ibhola kumele uqale ubabuke ukuthi sebe used yini ekutheni bangakhona ukudlala ibhola ipain yalo isifika kahle yini kubona because uma ngabe ukhahlelile ibhola walishaya kabi ikona sekumele lingagcwali kakhulu ngoba kuzokwenzeka ulishaye bese lihamba liyoshaya omunye ebusweni noma lishaya omunye embambweni abesezwa ipain leyo pain izokwenza ukuthi alisabe ibhola angalinge alisondele kulona melikhahlelwa liya kuyena umbone ivika 8 and lonto Dlokov ibhlungu kakhulu ngoba bayabamba abakhohlwa asimihedisi umuntu ona 11 years iheading yazi ngenela yona automatically kuyena umesena level years kuyale angiphathi ke from 10 years going down exercise of heading asiyenzi at all 11 years 12 years singaqala si-introduce esekwazi ukumisa ikhanda ama-muscle lawa la ngemuva esekwazi ukubalansa kahle ukuthi angakwazi ukushaya ibhola angalinga phazamiseka remember ukuthi umqala usensitive ngalendlela esimanga mawushaye kabuhlungu nje emqaleni and then umgogodla uyazwela ungahamba uyothi fu phansi uma ngabe ungabalansile kahle a lot of players sisekule ye heading a lot of players even adlala kwi-PSL kusibona ngale hate ball uyazi why engale hate ball it's because waphazamiseka eheda ipele le idlala ubaba umsweli ngaze ukuthi imikasi eyidlala ibona ubaba umsweli ucoach aliphonse phezulu nakhona ligcwele lisunkunta medicare ebusweni liyahlala ebusweni kuze kuse ngakusasa unebhola ebusweni so lonto le iyahlala kuma players ngeke ngomention amanye ama players subconscious mind khona siwacoachile nawe angalihodile amanye adlala kwi-PSL akalehedi ibhola noma eheda uzacimele kwesinye isikhathi aleheda lingene ngakubo because walimala lapha ya khona engipick up ama guys singaze si overlook bangayibambi leyo ukuthi usize webhola neminyaka yengane as much as sazi ukuthi usize webhola ingane mangabe ingaka usize 2 mayingaka usize 3 mayingaka usize 4 kodwa coach fanele bakwazi ukuthi babuke ngokwanele ifiziki yengane ngoba ila iqala khona ingane ukulimala uma ngabe uzothi uyibona ukuthi ifiziki yayo ithi kufanele ngabe sakhahlela usize 2 noma usize 3 kodwa wena usuyikhahlela usize 4 ngoba ubuka iminyaka yayo should lento ithi uma ucoach fanele ingane zakho uzazi even imilenze yazo ubude bayo ingane ukukhula kwayo imilenze yayo inyawo zayo ukuthi uwazi ukuthi okay lo ngoba una 9 impela kodwa akadlali nalabana 6 ngoba usize webhola angakwazi ukukhahlela yilo ngoba phela sikawabheka ama results ngifuna ingabajombi leyo ngoba kuyenzeka umuntu abe na 9 years kodwa usize webhola saqualify ukukhahlela ngokwemzimba wakhe noma ngonyawo lakhe nami ngaphela ngazikhumbula kankilo size yabo lo ngaka kanginenyawo zazingibekezelele nje kusasi ingaka kodwa ngagcina ngikhahleliswe mhlawumbe ibhola elinye ngoba ngakhulela emakhaya kodwa manje sine chance ukuthi coach basemakhaya nalabo bebengazi ukuthi even o size bamabhola abahlukile namhlanje bazi ukuthi o size bamabhola abahlukile asimuntu bayothenga amabhola esitolo afika athi ngiyothenga amabhola ezingane zeminyaka emingaka ukuze bese bemnike usize right mhlambe nje lapho Dlokova leyo size bamabhola ibaluleke ngendlela esimanga njoba nje kade ngisho ngithi iyayenza ingane iliyeke ibhola isaba ukuze groundini ngenxa yokuthi izwa ipain remember ukuthi ngitheni ngithe eqhulwini kwi development we must have fun izoba kephi fun uma ngabe kuzoba into izobe ibhlungu la egroundini ayisekho even if abekuthiwa ifiziki yakhe ingakanani if under 9 akadlale ngo size 3 wakhe noma adlale ngo size 4 wakhe yes because uzofaka akusho ukuthi ene ngoba emude kakhulu kunalabo abanye sekumela ukhahlele usize 5 kodwa enalabo uzobalimaza kwabona if ngaphandle mase promote wekeke esenyokele ngaphezulu ngoba ebonakala ukuthi ene ayi uthanda ukuba strong nganyana and enye into asinayo imali yokuqasha
labo coach sibiza abaconditionayo kuma training abakwazi ukubona i-fitness level yalomntwana lo ayisafani nalomntwana then bese sa decide amabhola abazowasebenzisa. So asistikeni kuma rules of football ukuthi uma ngabe nje una 5 years 6 years dlalo under usize 3 wakho, under 8 dlalo usize 3 wakho, sesinga introduce ke usize 4 go 9 years 10 years 11 years 12 years 13 years sesingawufaka ku size 5 nakhona ungalinge ucwale kakhulu. Enye ke baleki kakhulu Dlokovu under 6 no under 5 under 6 under 5 under 6 including under 4 iground labo liba lincanyana nje ukuthi ama measurement ala kule machine yabelungu ngizoya kuona ukuze ngisho ama measurement nje a correct. Siqala ku size wabo badlala u3v3 under 5 3v3 ku depend ukuthi ene sebelibuna kangakanani, kungaba u4v4 under 6 same story 5v5 meningane ezininganyana kakhudlwanyana ningathi 6v6. Why kumele kube u4v4? Why kumele kube u3v3? It's a development. Khumbula ukuthi uma singenza kube u7v7 ku under 6 noma under 5 or under 4 shuthi khona ozongalithola ibhola la, akuseyona ke development. Remember uma ke beba baningi kakhulu waba nespace sokungalithola ibhola, uzohlala phansi adwebe umgaqo aqala adlala imoto phakathi eground. Ngazongikhumbuza into bagaye kulama courses lawo ngengijwayele ukuyakona la kuthiwa khona nje the main thing eqhulwini kwi development is maximum participation. Exactly. Maximum participation. Meke wahlula ile nto kwi development uzomthola sedoba imoto. Yes, uzodoba imoto. So the reason why kubo 3v3 4v3 4v4 u4v4 kusho ba4 ngala abaqoku red bawu4 ngala abaqokile ilokozana mhlawumbe umunye ukhala mhlawumbe ulime kumele bonke ngoba uthene abasalithinta akhelinye ground ngale caleni uthatha labo u2 ubafake ngala wenza abanye ababu 3v3 ukuze bonke balithinte ngokusheshsha ibhola bese ungambeki ugoalkeeper ground epalini from 4 years 5 years 6 years 7 years ungamfaka ugoalkeeper. Angithi ke manje kumele bakore khona kuzo celebrate ukuze kube khona le yafan leya make wambeka ugoalkeeper lapha usoqala iproblem. Manje emakhaya naye into engixakama ngibuka nina nicoacha lezi ngane ezilo nenzane egroundini ngoba nginibona la ground sengingane semavishane manje nenzane egroundini makhaya egroundini lengane elincanyana elingangale ndawo Dlokovu kushuthi wena ufuna kudlalwa imoto kube kudlalwa la yabo ucoach wangale kumele abe ngala qhamuke ngasepaleni lakhe eze kanje nami ngiqhamuke nezami ngize ngala futhi mengibona ukuthi ungathi ziyakora lezakhe ngithi kumdudula kancane lo wami ahamba yovala yabo uzazi kakhulu. Yes, angithi singena egroundini ukuze sikwazi ukubagqugquzela ukubaseseza kuzokuphuma intambo yekhokho kumele uyifase same time ureferee kuphela ongangeni lapha egroundini ureferee kumele ame ngale ngaphandle ngiyibona igame yethu ithina isilaphakathi egroundini no coach. Yes Should babu 4v4 5v5 ngoba khona nathi sikhona laphakathi and also ngiyayithanda le yaka development because sina lapha siya understandana. Awu coaching nganakho kuphela lapha yana ngiyangibona ne opposition usuke nawo suyicoach mekwenzeka yabalethuzana kwakuthi referee ithina esimmisayo futhi referee sifuna ukwenza ama correction la khona phakathi kodwa ama correction kube isikhathi esincane ngoba igame kumele irole ingami ayikho lethi referee siyaphamisa ibhodi ke asiyenzi lonto leyo from 4 years to 9 years 10 years even to 12 years asimisi game. Uma ngidecide ukukhipha uyobona sekhona umunye umdlalo egroundini uref sengimkhiphile lo ngafaka lo and then iyaqhubeka igame yadlala kulamula indweba ethi ibreak siyophuza amanzi. Why singene egroundini Dlokovu? Khumbula lezi ziyakhohlwa. Yakhumbula ngithi last week eyethi celebration akubona ukuthi ene bakorile bashaya amagoli amangaphi. I celebration yethu yokuqala ku under 5 under 6 under 7 eyokuthi mase kushintshile igame
sebeyazi ukuthi ishintshile Kade bekonakala, kade bekonakala sebeyangala lapho se celebrate siwe phansi so coach ubabonele usibonele sayishintshele. ziyalena manje seziyabona ukuthi ziyalena ngikhumbula omunye enye insizwa lapha yana edlala kwenyo age siyibiza ngomagayi ubaboya wakadlamini usho ukuthi unkunzana lo aqedanga ekhaya namanje ke siyibiza ngomagayi ke kodwa ilethe uDlamini ingane uyilanda lapha yako Mandawe yaseMandawe uyayilanda njalo ize gymini gym last year kwenye tournament enkulu lapha ya eDenville Park uNkuzimalanga ekhohliwe ukuthi Sesikora ngala. isishintshile yathi ishintshwa nje wa receiver Ngasikithi. washaya inkunzi ngakithi washaya inkunzi egoli phantase yekhoneni sasho lesithi esikonakala wenzani eDlamini hey waphatha akabuhlungu uDlamini ngoba manje kumele sibone ukuthi sizomthengelani ukuze lento isuke kuyena ukuthi ukore ngakithi kulonyaka festival alonyaka ushaye 3 goals wezegijima coach omdala ubonile ngikhokhile igoli langu nyaka odlule Akakhohliwe. akushaya ngombhanselo u2 Akakhohliwe. akakhohliwe so that is our celebration we are celebrating naye ukuthi now say understand ukuthi ne kuyiwa ngakephi it's not easy ukucoacha la ama division it's need isikhathi sakho kumele ube phansi ube humble kumele ucelebrate nabo mekhalo yedwa umufuna ukumthulisa ubone ukuthi konakela nawe kumele uqale ngathi uyakhala bese unyuka naye uhambe naye khona enye sibiza ngo-TLB yababa uNkwanyana ilapha eLovu ngiyaxolisa baba uNkwanyana ngiyazi nibokele niyayithanda kakhulu iclub yethu naye uNkozimalanga ngiyazi simbiza ngo-TLB ingadlangadla nje edlala ku-under 8 uma ngabe ibhola likuyena kumele likhahlele uyena Kumile lapho. kuphelele lapho uma kumele if ibhola kwela TLB kumele likhahlele uyena akalindele uTLB ukuthi ene kube khona umuntu wangakubo ozofika alithathe kene enyaweni ngoba uyena in charge sibe nama incident jawu 2 la uTLB ekhale khona emanzi imtoti eAtchison Park la wadribula yonke into wabhekana nepali waqhamuka ulokhuzana ubaya walhlutha kuyena washaya inkunzi egoli zezibheke khoneni ziyojabula wabekhala uTLB wamunce groundini and uTLB mesekhala uma mina ngikho eduze unaba coach bakhe kumele ngisuke la ngikhona because uTLB usiyakhala now kumele ngibe naye ngithi wenzeni ulikhahlele la liphethe wena wenzani ubaya kumele ngibe uyena up until usenesibibithwaneke lapho ngiyasadlala lapho kumele aphume egroundini ngimbambe ngimqubule ngimthuthuzele aza ahlike Ubuyisela groundini. bese ngimtshela ngesinye isikhathi eshawo teammate wakho baselebrateile bonke uwena olenzile kodwa coach bekuyimina bekumele ngilishaya so kumele ube nenhliziyo enkulu kumele uba understand and also which is very important logo kumele ube nesikhathi nabazali bakhe uTLB uma ngabe ezokunikeza lobo buhlobo bakhe hlala phansi nobaba bakho mbuzo unjani ekhaya ulanywa ubani umagcini manje wona uTLB umnikeza yonke into esele yakhe so sekuse groundini la sekumele sikhiphe ubuthunja nabakhe kephi na Ekhaya. yes and idlokovu la enganeni I'm sorry to say this kubazali mhlambe nabanye ke nje abanye ama development ningayenzi into wrong phambi kwengane bazali because indaba zenu sizazi zonke bazithula zonke kuthina Very fast. we coach hey wena umazo baba yini manje wenzeni hey umsikaze ngempama uma wathi yavala wayifaka ngaphansi ifika kuthina injongo binjani because we are role model zabo yonke into eshiwo coach ngisho ukuthi ugogo wakhe ngeke uzoyiphikisa ucoach uthe
ikona ngathi Dlokovu last week ayikho into ebaleke njengokuthi senze into correct kubona ngoba yonke into esiyenzayo bayithatha njengoba injalo. They believe kuthina ukuthi ethina so obani yabo abanye nasebekhulile abanemizi yabo esibakhochile uma bengihlangana naye ngisho kuthiwa usiyasebenza usebenza kahle une business lakhe ngiqhamuka lapha eBhema loyo kwayi ulahla ngisho kuthiwa kunabangani bakhe egqokile isuit because kuqhamuka i-role model yakhe and I understand abantu ngisho kuthiwa uyaphuza ushiya phansi awufika uzawucishe ngisho ukucishe umuntu na coach but usemdala usewumnumzane because thina sini kubona singama role model apha ikona appealing go coach ukuthi coaches siphatheni kahle senze into right sigqokeni kahle sifaka amakhokhethu sithakhine silide ngama examples ngoba njengoba ubhamba nesigqoko sakho lapha egroundini ucoach ufakile isigqoko usimisele kanje esimile kanje ngasekhaya uzosigqoka naye simise kanje alihlisa ibhluka libe ngaphansi because kwenza bani ucoach and on certain courses ikhona lento ukuthi kuvele kuthiwe nje kune module ethi what is a good coach, what does a good coach do. Yes, nimdwebe nimenze yonke into akhona ngomodules kanjalo on these courses that we do and uyiphatheka masofika egroundini usole ngempela ucoach ufaka uphaqa ufaka isikhindo stephisile kodwa ucoach ingane omunye nangu uyabhema lapha ngicanga ukuthi lento nje fanele ocoach bayibambe ukuthi ingane ayikhohlwa and into oyenza phambi kwayo izosuka la iyoyenza ngoba we role model ayo icanga ukuthi into correct. Ake simuveke manje ama guys simovela manje ku under 10 siya under 13 ngoba kuhlukile ke lapho. Yes, kuhlukile kwi LFA yesikuyona njengamanje siyibiza nge LFA yethu lesihlala kuyona kuleli sonto kudlala ama cup game ama cup game adlalwa under 10 under 11 under 12 kuze kuyofika phezulu abasangeni ke labo under 6 bethu 6 7 8 9 9 balele abadlali. Why bengadlali na? It's because I cup sekuyi competition la so demanda khona ama results lapha sikwazi ukuthi ene sobeka icup la bayidlalele because so gcina sibenzisa into abangakafiki kuyona ukuthi ene mabayenze sesiyaqala sibamisa kahle even though 10 years 11 years 12 years ingekho offside bengadlali ground elikhulu kodwa basuke sebe computer because sekuno goalkeeper sekora amagoli sekufaka nama log standing ngendlela yakhona ngoba basuke sebethanda ukukhula bona 10 years 11 years 12 years again they still using usize 4 webhola they using usize 4 webhola but 13 years bangena kwi field enkulu ke labo ke ulukhuzana amapali ka under 10 11 12 I think it's 4.9 by 3 or something like that. 4.9 by 3. Yes. There is no offside. Kuba u9 v9 a ground in kubona sho seba u8 phakathi 9 go goalkeeper yabo. That is under 10 under 11 under 12. Ama foul khona seyajajwa ama throw in if uyenzile ngendlela engekho right yes ama rules nje aya applywa isikhathi sabo asafani naleza sikhathi esilapha ezansi go 8 years nabo 9 years akusebona o 20 minutes nabo 15 minutes sekuyaqala ku 25 minutes 30 minutes ku 11 to I mean ku 10 to 13 yeah ake imaya amagaya singadluli kule yalabo abasadlala iground elingaphelele ukuthi yiplo age group ukuze nomuntu ophansi emakhaya la esadla sakhona ingane eground eliphelele ngokungazi kwaphela la share ulwazi la ingameqile ukuthi laba kule age group ubadlisa eground elingaphelele elihlambe elama measurements acisha bemangaka yize ngokuzayo sobuya nama measurements correct ukuthi cishe liba noma hayi ngokuzayo so wabheka nje ishow eziqhubeka ukuthi ama measurements ala alipheleli ground kulaba liqala kulabo kuphelela. Yes, yeah ake sibuyele lapho kancane nje under 10 under 10 under 11 under 12 mhlawumbe nje asiqale nje lapha ezansi Dlokovu khona sizolungisa sike sakhuluma ngokuthi ucoach uyangena phakathi. Yes, ucoach uyangena phakathi under 5 under 7 yes under 8
akasakwazi ukungena sekumele ame kulayini Yes. angabusangena ngaphakathi under 9 akangeni ngaphakathi ureferee kuphela osuke esiphakathi ureferee nendawo usephakathi-ke lapho. yes then under 11 under 12 under 13 again asangeni phakathi sekureferee yedwa okephi ophakathi offside ayikho I throw in uma be wrong iyachargewa if ku referee osemachild kakhulu ikona sikuthokozela kuleya LFA yethu ukuthi ne baletha ama legend wodwa azodlala sezantsi lapha kuthina kudlalisa impunga zodwa Abantu abadlala, abahambile badlalisa kaphezulu lapha indlu yabe yogogela because ngithi ngicoacha naye abe coach Yes. uyayifasa ingana amakhokhayo uyayitsho le throw in yakhe ayikho right ilungise kodwa mengwaphinda wenza okusibili yaba wrong Uzojaja. sengizokujaja Yeah. ikephi ke lapho 9 years 9 10 years, years 10 years. he is allowed to do make mistakes. ama correction ngaphandle mekuthiwa cup game because phela nathi sesizayibo Ngeke yabo phela kuya. yes nama voice kuthina asoseqala senyuka useyazi ukuthi yes badani useyazi ay shoot la nge Kushaya eceleni. shaya icaleni Yeah. because if singa instill lento yokwenza into ezicorrect bazohamba nathi guys it's not easy I must say this khumbula Dlokovu ukuthi under 8 bengibabysitha Yeah. under 9 Yeah, ngiyababysitha sa 10. ku 10 years ayikho into enzima njengoshintsho ukushintshela ingane ibe yazi ukuthi ikushaya ngesikeqe uwe phansi igibele phezulu but hey you can't do that Sekushintshile ngokwe age. you won't do that if you do that again ama push up kwena eyeza Sefane mentality sekumele shintshile. manje it's not easy Yeah. but we don't have a choice Golden age leyo. yes kumele Ali ukwenza golden age even abazali because abazali basibukela mhlawumbe sengithola lethuba lokuthi ngitshele nabethu nje abazali yini coach omdala enomehluko ku under 6 5 4 7 8 Suke ingane 9 naye. yini mesimbuka laphana eba womunye coach kodwa mekwangena kuma 10 years anyuke etable Kuyashintsha. sokomunye coach it's because indlela abakhula ngayo ezinye izinto kumele uyikhiphe ngokusheshsha ukuthi awuseyena under 9 usuku under 10 even ba under 9 uma seyophela isizini basuke sebetsho yena uya under 10 njalo Shintsha. awusakwazi ukwenza lokho yabo so kusuke sekufakwa ngenkani because baphukele kupheleke phina baphokophele kwi golden division yeah. I'm saying Dlokovu u 9v9 Yes. under 8 under 10 under 11 under 12 Yes. okay size webhola or size 4 ama throw in aya correctwa igoli liyajabulelwa modliwe nje udliwe Finish. and clear yabo then under 13 isiyaqala ke manje isiya kulesijwayelo ukubukela ku television Isuke sigqilazayo lapha. isingena Big pitch. kwi big picture Okay. I challenge esiba nayo from 12 years kuya 13 years into osukudila nayo nge preseason not by the way seba nama preseason ethu esidila nayo kakhulu kwi preseason ukufundisa izingane ukuthi zicover kanjani defense seziziningi phela seshifta kanjani ama position ubani u10 into enjani u6 into enjani u8 into enjani full back kwenziwa kanjani and all that stuff now siyenza kanjani offside trap sivikela kanjani offside because khumbula ukuthi ko 12 years yonke leminyaka ubekade Yeah, siyaqala judge manje. offside isiyaqala ke manje siya Omunye coach judge ke offside omunye coach ke magayi singakadluli kakhulu kule uzothi ey ngiyaqala nokuzole igama lesi contact we preseason einganeni ke manje kwi youth yini preseason mhlawumbe bese kuyidefana nje kafishane ukuthi preseason suke senzani la ku preseason ngoba omunye coach akazabe kuyi setup engaphezulu kwalama divisions ulokwe lapha ezantsi nje ubengazi behleze beza abanye coach bethi simasibasa ku preseason but angayibambi kahle ukuthi yini preseason kakhulukazi la abancane siba nayo i-preseason kodwa isuke ingenabo labo periodization yes lokuserious eyethu nje i-preseason ukubakhumbuza ukuthi hayibo phela kuyagejinywa liphaswa kanjani ibhola ngoba vele yona into yethu leyo Yes. ukuphaswa kwebhola Basics. because yes it's all about ukuphaswa kwebhola sima kanjani uma ngabe sidlala konje ubani good as a striker ubani good as a defender si rotate kanjani Dlokovu this is very important
because lapha kulama division amancane awubi nayo umuntu uzobe strike kuze kuyophila isizini Yes. kumele bajwayele before kuziqale isizini ukuthi ngiyakwazi ukudlala as a striker ngiyakwazi ukudefenda uma ngabe izinto zishintsha usibona ngiyakwazi that is our preseason. It's all about enjoying but ngendlela enjani ngendlela right. Getting to know your players as well, Yes. yeah. Sifuna ama friend game because we're playing more games. Yabo sifuna ama friend game. Khumbula ukuthi kwa training yethu ayifani neka under 13 ukuya phezulu. Yes. O 60 minutes, 45 minutes. Short. Then training yethu isiphelile lapho. Sesingaqala ke ku 10 years, 12 years, sithe mhlambe i-hour yabo but kumele kube nama games amaningi ama small sided game ngendlela yakho. Yeah, ngicabanga sebeyibambilekele ngoba Yes. yona beyinkinga le ukuthi nala kubancane kanti ikhona preseason uma uzoyibuza awu Yes. ne preseason anti ikhona yes ikhona nje ubusuyichazile ukuthi kusuke kwenzakalani ngicabanga ukuthi bayibambile sesiya ke kulabo manje sebedlala iground elikhulu ke seyangena ama offside seliqinile izwe manje Yes. sesifuna nama results sesisovala nje ukuthi kulabo kafishana mhlawumbe say 2 minutes mase siyavala. Lapho sesihluba udlube ekhasini Dlokovu ngoba sesifuna ama results njoba usho sesiqala sesibona ukuthi usibanibani usengakwazi ukumdedela usengaya mhlambe kusuthu sesingamkhuphula simuse Yes. eKapa ko Stellenbosch lapho sesekhetha ukhethi Sesiya decide lapho ukuthi ngaphela umsebenzi soqale kephi soqale ezantsi. I know ukuthi emakhaya abanayo lento thina esinayo kule ndawo esikuzona Yes. sokuthi baqale ezantsi go under banibani. I'm just appealing to the parent bathengele namabhola mekhona ubhuti okadlala ibhola egcekeni baqale badlale bakhule bedlala ukuze singabi nayo inkinga. Hayi ngicabanga ukuthi esikhabule namhlanje kulolu hlelo luzosiza kakhulu kubabukeli bethu ngoba besidila kakhulu ne development la ukuthi ke kwenza kanjani Yes. kuqalwapi kiwapi ngicabanga ukuthi wonke umuntu obelalele nobubukela ukwazile ukuyibambisisa wayibamba ukuthi ke uzokwenza njani abukeke nesimo ngoba izimo azifani izimo zangakini ziyakuvumelana ukuthi uqale kule division izimo zangakuwena ziyakuvumela uqale le division ungawacela namabhola mhlawumbe lapha kumuntu kuba ngasekhaya nesitolo usho ukuthi hayi lokhu size 3 nyana ngoba sebancane ngo size 4 ngoba kubizi ke lokho akwazi ukuthenza ngendlela yakho sesivala ke emakhaya siphela ukuvala Mhlawumbe nje sesivala lento umuntu ke wayiphawula even last week yosoma business ukusupporta ama club angasemakhaya. Lento ihamba ize fike ekusupporteni ama tournament eswaziyo ukuthi ayalekelela kakhulu ekupromoteni ingane. Maningi ama tournament aseyindaweni zasemakhaya asiza kakhulu ingane. Siyacela nje kosoma business kulo ma tournament like for example kune Legend Trading eka Legend lapha isekingindlovu. yes Le tournament siyibukela phansi kani isikhiqizile inqwabe yabadlali. Musu uyayibuza lensizwa le tournament uyenza kanjani Legend athi ayiphakethe lami. So you can see ukuthi passionate entweni ayenzayo. Kodwa akana lutho esandleni. Maningi amanye ama tournament abokhaba they producing a lot of players. Sangweni, Brilliant, King Basa. Basa. So please Tall Tree you can name them. khona lenye ni boys and nebandleka besemlazi Yes, or Boys to Men. yes. There's a lot of players up lapho. Asize nama club supporting nalama event ukuze ingane zethu zikwazi ukuphumelela ngendlela ecorrect. Other than that, siyabonga nje kakhulu. Siyabonga kubabukeli besemakhaya siyabonga kwabalaleli nababukayo sisenje asibonane isikhathi esifanayo 6 ngokuzayo kuya ku 7 singakavali kodwa Dlokovu, yeah yazi singakavali ngiyazi ukuthi abalaleli bafuna lo lesikhulumile njalo kodwa ngoba sesizovala. Yeah. Mhlawumbe singakavali. Kunezicelo eziningi kakhulu ezidinga iSA Duma Foundation. hey Le yakamgaye sizoyiattenda kodwa ngifuna ababukeli ba understand ukuthi izingalo zikaMthombeni zinde kodwa zinamalunga. injalo nje Yes, zinamalunga. Uma esekufikile elungini kumele athi ukugoba kancane aphinde futhi alule ngendlela yakho. Sizowakhava wonke lama event.
I know kune event yaqhamukayo yase kephi le ndawo I think ingabo June ikulayini nayo. Yes. Le lapha ngokoma respect lamakhaya ngakoma respect. Yes. Khona enye ngiyibonile ingena kwilokhuzana yethu kwi group yethu yakondwedwe amakhaya wonke lawo. Nangu nomgaye uyaqhamuka nabanye bazoqhamuka. Kodwa isandla sika Mthombeni sinani? Sinamalunga akuchaza ukuthi angeke singafiki lapho sofika sigijima futhi kuyokwenzeka singafiki sodwa sifike namadoda aneso athi lo ngihamba naye lo ngoba vede uMthombeni usithumela ukuthi silekelele umuntu lapha ezantsi ukuthi akavele abesobala. Wamkhumbuza nje usathi isandla saMthombeni sinamalunga asikhumbuleke ukuthi njengoba sinamalunga sibhizi nje sikhathaza nango baba uMsweli nemoto yakhe ayinikezelwa halfway asimhluphi siyamdelisa ave sazomhlupha futhi kodwa futhi siyacela sisazomhlupha sinjalo ukuthi hayibo ake njengoba sinamalunga nje isandla saMthombeni ake bawavala amalunga singabi nawo sihambe kuthela wayeka singahambi ngoKhokhoba Road sihambe kuthela wayeka manje sihambe kuthela wayeka sihambe ngemoto nayo lento ebhala ukuthi eSayidima Foundation nayi le yakaba uMsweli esiliwe samanga yafu oza simangalene halfway athi nini imoto yami ngathi nesebenzise into engizakade manje yabona nalapho siyacela sithi hayi lawo sobusiness lawo madila lawo akwazi ukuthi njengoba isandla saMthombeni sinamalunga sewushilo ukuthi la khona ilunga afake asekele sivele sibe kuthela wayeka siyathembisa ukuthi ziningi kakhulu indawo sizoyikhava ngoba ibuye khona into ethi ubaba uMsweli unezalukwazi zakhe Nkosi yami unama programs akhe amade namanje njengoba sesaqala ngo20 past ingoba kune program yakhe bekade ikhona ake nje nathi sivala amalunga sihambe kuthela wayeka uN3 siye koKhokhoba Road sihambe nje kamnandi kodwa ke ngoba uNkulunkulu ukhona uJehova ukhona abazwile abantu bakithi siyathemba sihlalela ethembeni ngoba noMthombeni insizwe sabo uNkulunkulu siyazi uyasithandazisa nathi siyakhuleka ngapha siyazi ngoba uMsweli uyasikhuleka ukuthi ake sisuke phela emotini kaMsweli simshayisa ngomoya siyabona Africa my continent, Africa my home. Injalo nje nampo coach asibonge kakhulu kweSayidima Foundation. Uyazi into ebihlanganisa noDuma bekuyindaba yeTransport kuphela. BekuyiTransport lokho kwezindlu kuzivelele uba umnyango nawakhe. Sayikhuluma kodwa le foundation ngathi isihamba phambili ngoba inenhliziyo yabantu unenhliziyo yezingane so yeke silethele labo coach uyabona ngicabanga ukuthi into esizuzela namhlanje ke bengikabi uba bengiyiboy okuninga nguzwanga ngisazolalela kahle mase kanje kodwa ngizwile ka TLB uthi ibhola yena mali kungelakhe elakhe ibhola ayikho into ongafika omunye umuntu ethi uyoshaya igoli yena uzothi ihambele ubhola lami ngizwile leka bhola lami ngiyajabula kakhulu nami kuyangikhulisa kakhulu ukuthi hawu kanti izingane zidinga ukuthi zitreatwe kanje ukhona owami ongangabo oTLB una 5 na ngiyabona ikengi injena kodwa ke asingageqa amagula siyabuya next week nanti ithimba uSayidima Foundation isinikeze bona sokhuluma development siyathemba nidla amaningi esakeni I thank you hey